دما خوش به بینرین هجا ایرو 24 چله 2023 روژان روژا سیشمی بویر و گشتلن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا شریل اوکراینه یه لیچاف لسر آلمانیا یه داخوازه تانکن لوپارتین آلمانی ریوبریا برلینه ادیت تنگاف کریه کرملین جارکدن لسر مجاری پیام دا آلمانیا کو سوقیات که وها و باندوره که دمدار لسر تکلین نوبر هر دو ولاتان بکه سکرتری گشتی یه ناتوی ستالتنبرگ جی گوت دبکو ده نوا دمکه نیزده آلمانیا تانکن لوپارت با اوکراینه یه بشینه. لأوكرانيا إيريشا روسيا دمها خويا دوزداندية لسر عردي جسر كتنك زيدتر ويراني خويا دكا شري وكالة يتي مشاندن دهر واردة باندورا خواه يا دومدار هيا دناوا دمین داویه ده ناوی تانکین لیوپاردین آلمان ده هر نوچه که درباره اوکراینای ده درباست به. دا خوازازی ده یا ریوبریا کیویج بو وان تانکان حکومتا برلین جی تنگاف کریه. لی موسکو جویکی نرازیه. بردفکی کرملین دیمیتری پسکوف دیار کرد که اگر آلمانیا تانک لیوپارد بشینه اوکراینای و او یک باندورک نینی لتیکلین وان بکه. پسکوف لپایتخت موسکو یه روزنامه وانان را اخوی سوقیتا محتمل آتانکان اج آلمانیا بو اوکراینای نرخاند. پسکوف بالکشان که تیکلین نابرا روسیا و آلمانیای نهاد آستگه پر نظم دیو گاد. به آلمانیای ولاتن یکیتیا اوروپا و به ناتوی ره تو هفدیتنین برپچافتنه. پسکوف دیار کرد شاندنا تانکن آلمانیا بو اوکراینا و باندورک هین زیدتر لسر روشا تیکلیان بکه و افتشت آنی زمان. شاندنه که به وی رنگیج بو پیشروژا تیکلین روسیا آلمانیای نباشه. بگمان او یک لسر پیشروژا تیکلیان شوپکن نباش دهیله. Congratulations on your appointment. You have been a member of the NATO Parliamentary Assembly for many years. سکرتری گشتی ناتوی ینس ستالتنبرگ ایرو پشتی هفدیتنا بو وزیر پاراستنه ی آلمانیای بوریس بیستوریوس را گفت. دبه آلمانیا دمک نیزده شاندنا تانکن لیوپارد بو اوکراینای بپجرینه. هوالبندین اوروپی ین وکه پولونیا و فنلاندیا جی دیار کرن که او آمدن وان تانکان بشینن اوکراینای. لیش بو او یک پیکوره لبندا اری کرنا برلینه نه. داخوازه اندامتیا سویت و فیلانده یا بو ناتوی لگوری دهات پایین نمش یا هرچی قاسی هر دو ولاتان دزانی و پرزگلی درکوین جی لی تاوی هیوی دکرن که دمکه کنده بجدار ببین لی یا دیار آلوزین دردکوین بجدار بوین آوان هر دو ولاتان به هفره جی گمانان چیدی که هری داوی ریوبریا فیلاندای و بجیرکه که جبر پرزگریکن سویده و به تنه تفگر بکن چیکر بگوتنه کردن بی سوید اندامتیا فیلاندا بو ناتوی دروژه ویده یه. بویرا شوتاندنا قرعانا پیروز یا لبربالیوز خانه یا ترک آل ستوکهولم احتمالا کو فنلاندیا دمجارا اندامتیا ناتوی ده بسویدی ره تفنگره دا آوا کرن. فنلاندیا ایدی بتنا سری خواه ریا خواه بدومینه. Women in Iran, the very unfortunate violence that is used. وزیر کارین دروی فنلاندیا پیکا هاوستو جکانالا گشتیا فنلاندایه وای ال ایره اخوی او دیار کرکو دوی او خباتین تولیبونا ناتوی بی سویده بنرخینه. پیکا هاوستو گات دوی ام بنرخینن که تشتک هیا کود دمک دریج ده پیشکتنا سوید آستنگ بکه. دوی مجاره ده هینزویا کو هلوست ورگرتن. Important that we counter Russia's false narratives. Russia is spreading disinformation and weaponizing food and energy.
هاوستو آنی زمان کو تخمین دکه پیواجویا آلوز یا بو اندامتیا وان و حتی هلبجارتنا گولانی دوام بکه. هاوستو ددا خویانیا خویا جبو آژانسا رویترز ده دیار کر کو دوی هفدیتنین فنلاندیا، سوئد و ترکیه جبو دمکی بین راوستاندن. وزیر فنلاندیا گوت بری کو ام وگرن سردانوستاندنین سه آلی ناوبرک پیوسته. از دفکرم کو وی چند هفتهان ناوبرک هبه. پشتی ایریشا روسیا لسر اوکراینا، سوئد و فنلاندیا ده 18 گولانی ده سرلیدانا اندامتیا بو ناتوی کرن. جبو اولات ببن اندام اری کرنا 30 ولاتین اندام ناتوی پیوسته. ترکیه و ماجارستان دولاتین داوینه کو حتی انها جبو اندامتیا سوئد و فنلاندای اری کرنا پارلمنتوی ندانه. بله شوتاندنا قرآن پیروز لسویدی راستی برتکن تونتین سکرتری گشتی ناتوی استالتنبرگ او یک وکه کریایر که نباش بناف کر امریکا جی اشارت به پرووکاسیونی دیگه هم وقتی وی توی اوقاس ولاتین مسلمان شوتاندنا قرآن پیروز لبر بالیوز خانه ترکیه جی بالکشه. Erst einmal سکرتری گشتی نتوین یک بوی جین ستولتنبرگ جی تلویزیونا ویل آلمانی را آخوی و دیار کرگو او شوتاندنا قرآن یا لسویده نباش دبینه. جینس ستولتنبرگ آنی زمان گو دوی ترکیه وی که نکه حجتا نعره کرناوی یا اجبو اندامتیا ناتویه. ستولتنبرگ دیار کرگو آزادیا دربرین لسوید و همو ولاتین دن یه ناتویه دستکفتیه که بقیمته. سکرتری گشتی ناتوی چالاکیا لبر سفارتخانه ترک آل ستوکهلم وکه رنگ کی پروتستویی یا نباش بیناسه کر و بالکشانده لسر هفکاری انقرایه یا دنیقاشن اندامتیا ناتوی دو گوت. دوی پیواجوی اریکرنا پروتوکولین تکلدار دمترین داویده تک نچه. ستولتنبرگ ببیرخز گو اندامتیا سوید و فنلندایه جسی ولاتان دو پارلمانتویا 28 دهاتی اریکرن و ها دوام کرد. بگومان از هر دو هوالبندین ما ین مایی ترکیه و مجارستانه و تخوینم گود پارلمانتویا خوده لز بدن اریکرنا اندامتیا وان ولاتان. Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama یا دیار اف بویر تام لگوری دل رژیم AKP مهپیه. شبه رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینا وزیران گوت بلا سوید پشتی وی بویره لبنده نمینه گواندامتیا وی یا ناتوی وره اره کرن. دیدمه که گو رژیم AKP مهپی لبر تکچونه یه اردوغان وی بویره بکارتینه. Had to work with men. Of course, that is an unsustainable. بردف که وزارت کار دربه یا امریکانی د پرایس تکلداری مجاره د داخویانی چاپمنی روزانه د آخوی. پرایس دیار کرگو اف کریار دکاره به سابوتاجک گو به مبستا باندوره کنینی لسر پیواجوی اندامتیا سوید و فنلندا یاجبونا تویه. پرایس وها گوت شوتاندنا پرتوکین گو جبو گلک سامپیروزن کارکی پر به حرمتیه. پرایس دازانین گو اف کریار کارکی پرووکاتوری کیه. دبه گو بزانبون هاته بخواستن گو دنابرا ترکیه و سوید ین دو هفکارین وان ین نزیک ده آلوزیه که چکه. یکیتی اروپا ایدی دخوازه داوی لآلوزیا لسنور ارمنستان آذربایجان بینه یکیتی اروپا جبوی که میسیونه که نو دست نشان کریه و صد شافدر بجدار وی میسیونه ببن. یکیتیا اروپای جبو که ده آلوزیا دناورا ارمنستان و آذربایجان ده آشتیه که پیک بینه بریاردا کو نیزی صد شافدرین سینور بشینه ارمنستانه. They adopted the fourth sanctions package under the Iran human rights regime. نونره بلند ایتیکلین در و او پولیتیکاین اولهیه یکیتیا اروپای جوزف بورل لسر مجاره داخویان یکدا. جوزف بورل راگهاند کو وزیرین کارین در و ی 27 ولاتین اندام بریاردانه کل بروکسل میسیونه که سیویل آنو بناوی میسیونه یکیتیا اروپای یال ارمنستانه EUMA آوا بکن.
لگوری آگاهین ج آفیسا بورل و ده هفتهین پیش ده پسپور بشینن هرما قرباغ یا لسر سینور آذربایجان و ارمنستانه. مسیونا کو د دسپیک دج بو 2 سالان هات پلان کرن آرماج دکه کو بشداری آرامی ال هرما سینور ببه و باوری د ناوبرا هر دو ولاتین دجمن ده افا بکه. In Afghanistan, بورل اف مسیون وکی قوناغانو یا تevلیبونا یکیتیا اوروپایه گل کافکاسیا باشور نرخاند و گوتنا لهرما هدف آشتیا دومدار بکارانی. آذربایجان و ارمنستان پشتی هلوشینا یکیتیا سوویت گلک جاران لسر هرما قرباغ شرکرن. لگوری تخمینان دوی پیواجویت نیزی 30,000 کسان جیانا خوش دستانه. شرکو د ایلونا 2020 ده بو سدما مرنا بیتری 6,500 کسان به ناوبینکاریا روسیای به پیمانا آگربستی بداوی بو. دوی پیواجوی ده ارمنستان نه 4 ماکو جقاده که مزن آل قرباغی وکشه. لگوری چافکانی نزی بورل ده چاوره کرن که اف میسیون آلوزیا دناو برا روسیا و یکیتیا اوروپای ده زیده تر بگه. لگور پسپوران جبر ایرشا روسیا یال اوکراینای باندورا موسکو یال باشوری کافکاسیا کم دبه. ده داخویانیا کل بروکسل ها داینده ها دیار کرن که اف ارک جعالی حکومت ارمنستانی و جیکیتیا اوروپای هاتیه خواستن. دمها جوتمه ده وکی قوناغا یکمین جبو دما دمهان نیزی چلچاف دیر جبو هرما سینور هاتن شاندن. گلی ایران و روشلاتی کردستان دزانن تکانه ریا آزادی به برخودان دبه ده وی چارچوبه ده خواه پیشاندانین لولاد مها خویا پینجان ده یا هری داوی کارکران جی لدجی متینگری آبوری چالکی کرن لهمبری داخوازا گل دسلاتا تهرانه حتی نهاج دروی گفخوارنه تگاوکیا بربچاف ناویتیه هری داوی وزیر کاری دروی ایرانه عبداللهیان وی جاری گف لپارلمنتوی اوروپای خوارو گوت تقص و بردیلا بریارا سوپین پازداران آخستنا لیستیا تروری هبه. لإيران و روجلاتی کردستان وان سال داویی شرط و مرج جیان نباش بویه. خزانی زیدد به. به برخودانا جن جیانا آزادی ره، ماموسته، کارگر، کتکار و بشیندن ین جواک شرط و مرجن جیان شرمزار دکن. لدهان باجارین روجلاتی کردستان و ایران به دهان کارگر و کتکار داکتن قادان. ده جالاکیان ده درن خستنا موچیان هات شرمزار کرن. دولتا ایران جزاین گران لخوا پیشاندیران دبره. لباجار ارمی 25 جوان گوکیمی 18 سالینه جبر خوا پیشاندانان هاتن گرتن. هروها درکت هولگ و حج جن 16 جوانین گو بدعایا اندامین جوانین تاخین ارمیه هاتبون منچاف کرن اشکنجه لواهاتیه کرن. ریخستنین مافین مروبان جی او هویتی پشت راست کرن. لشونا گو دسلاتا ایران گوه بده داخوازا گل رادبه گفه لپشتوان بو به سرهلدان دخواه. وزیر کار دروی ایران حسین امیر عبداللهیان دیار کرگو انجام پیشنومه لپارلمنتوی اروپای هات قبول کرن و گران به. او یک پشتی پارلمنتوی اروپا سوپای پاسداران خست لیستیا ترور پیک هات. لگوری نوچه تلویزیونا فرمیا ایرانی عبداللهیان د 28مین جیوینا کنسیا وزیران آرخصنا هفکاریا آبوری یا گولتاش کانتا پایتخت ازبکستان هات لدارخستن آخوی. عبداللهیان برتک نیشانی پیشنومه گود پارلمنتوی اروپای ده هات قبول کرن دا و گود. بگومان انجام وان چالاکین هستیار ویجبو اروپای بوهابه. لو ماریا راست او گوباله بگشینه سر دیپلماسی، تکلیا چکر و عقلانه. 19 چله پارلمنتوی اروپای دیجیوینا خویا داویده جزا لسر لیدرین اولی ین ایرانه آیت الله علی خامنه‌ای سرکمار ایران ابراهیم رئیسی هاتبو برین. هروها خستنا سوپای بازداران اجبو لیستیا ترور جی اره کربو.
ji bo pîştevaniyên serhildana jin, jiyan azadî, li derveyê welat xwepêşandanên berfireh tên li darxistin. Di xwepêşandanan de daxwaza zêdekirina zexta li ser desthlata Îranê tê kirin. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê jî ji 16 Elûnê piştî mirina jina Kurd, Jîna Emînî, xwepêşandan pêk tên. Bilbinêrên hêja di nava hefteyekê de li eyaleta Kalîforniya Dewletên Yekbûn Amerîkayê êrişa duyemîn pêk hat di êrişa çekdarî de 7 kes mirin. Li bajarê Peravê Half Moon Bay ê eyaleta Kalîforniya ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê li du cihên cuda êrişên çekdarî pêk hatin. Nûnera Kalîforniyayê ya Meclisa Nûneran a Amerîkayê ragihand ku cenazeyê 4 kesan li çandiniya kivarkan, cesedê 3 kesan jî li te'sîsa keştiyê ya ku bi qasî 3 kîlometreyan dûrî çandiniyê ye hatin dîtin. Şerîfa eyaleta San Matoyê Christina Karpis a ku piştî bûgerê li gor saeta herêmî di saet 4:22 deqeyan de daxuyanî da diyar kir ku gumanbar Çonlî Çaw yê 67 salî ye. Ev yek li te'sîsekê ya êrişpêk hatî dixebitî. Karpis diyar kir ku êrişkar hatiye binçavkirin û dazanîn ku di wesayî da çaw de çekeke nîv otomatîk heye. Berdevka qesra spîkerin Jean-Pierre ragihand ku Serokê Amerîkayê Joe Biden derbarê êrişan de hatiye agahdar kirin. Jean-Pierre got, Biden ji înfazê qanûnê xwestiye ku her alîkariyên pêwîst pêşkêşî rayedarên herêmî bikin. Êrişa duyemîn di heman hefteyê de li Kalîforniya. Li bajarê Monterey Park ê eyaleta Kalîforniyayê ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê 22 çileyê di dema pîrozbahiya salan û ya li gorî dîroka Çînê êrişek pêk hatibû. Hêzên ewlehiyê li Torrance ya 5 kîlometre li başûrê rojavayê Monterey Parkê ye êrişkar dorpêç kir. Şerîfê wîlayeta Los Angeles Robert Luna ragihand ku êrişkarê 72 salî xwe kuştiye. Di êrişa li Parka Monterey de 11 kes mirin. Çayên qeşayê yên li Antarktîkayê sal bi sal diherin û ava wê jî tevlî deryayê dibe herî da wê parçeyeke dinya qeşaya ku 1505 kilometre çargoşeya di encama pêleke xor de şikest û di nava deryayê de ket tevgerê bi gotineke din parçeya qeşaya qut bûyê 15 qatî paytexta Fransa Parîsê ye. Li Antarktîka çiyayên qeşayê parça parça qut dibin. Saziya Lêkolîna Polar a Brîtanî, Brîtanîs Antarktîk Survey ragihand ku cudabûn 22 çilepêk hatiye. Herçend Antarktîka bi xeteriya germbûnê re rûbirû ye jî, ev ne ji ber guherîna avhewayî ye. Meznahiya vê perçeya qeşayê 1505 kîlometr çargoşe ye. Bi gotineke din, parçeya qeşaya qutbûyî tê gotin 15 qatî li paytexta Fransa Parîsê mezin he. Ev yek ji ber pêkeke bihêz ya bi navê James wan pêk hatiye. Qeşanas Domanis Hogans diyar kir got ew li bende bûyerek wiha bûn û got. Ev tevgereke xwezayî ya astengiya bront he. Tûtêkiliya wê bi guherîna avhewayê re nîne. 2 sal berê li heman herêmê qeşayek hema bi heman meznahiyê çê bibû. Herçend zanyar vê şikestinê bi germahiyên rekor ve girê didin. Ji ber got daneyên germahiyê yê hatine tomar kirin, sala 2022 wekî sala pêncemîn a herî germ bû.
بلی بینرین هیجام لوردگیجین داویا بلتنا خویا جهانی و دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.